batata mboti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Ministre unsi utalanga mambo oma kisalu babakilanga vo Claudine Ndusi Nkebe yani banyamidi kumu kiziunga kikongo central atumatu bwana kulunki mukilendi kibakumole tatu ngono Augusti imvuma funa modi yebakumole mosi kunanzuani kisalu ku ville basse munangiambila zau bayambilile mamo batalila infunu ungisani kisalu ku kiziunga kikongo central katifila kana une munangiambila zina madame le ministre Claudine Ndusi Nkebe u lomedi musavo balabala yina Institut National de Préparation Professionnelle INPP bayinga yawo musavo ikala imoti mukilendi makumole yetatu ngona Augusti infuma funda mole makumole mosi isalama nengi inauguration di bâtiment di Mbwena di Institut National de Préparation Professionnelle mungufi INPP Congo Central victoire singi inkinzi go ne ministre unsi utalanga mambo makisalo kuntwala bamfumo wafwana bonsu mfumo kiziunga ki Congo Central atuma tubwana nkuluki directeur général ad intérim di INPP Patrick Kayembe Sumpi, directeur de l'Agence française de développement, Bango Idinkangu, membre du conseil de sécurité, membre du conseil d'administration, Banfumu, ma compagnie de l'État et ma compagnie privée. Nous avons aussi ça, Moko Yikangangu, pour Bansali Bena, pour Fusion Congo Central, et Bena pour République démocratique du Congo, Diabolo Mukempoka. Nous avons Itungimini, Mungwisani, si République démocratique du Congo et Agence française de développement mudamudi kuyika mazaya makisalu unzimbu zi makumoli ye nana mama million ma dollar mansi Amerika ku AFD dina muna balabala kalankala ye chaudron mu commune di Matadi monzo yo yibikala tanu yivuili suku difati kota batum kama mosi ye kumiya suku di coupe et couture ndungulu imvwa suku di dispensaire ye masuku mankakankaka voilà afaya baka ditulukuma il faut ba mambo faso yayo pourquoi bana yayo ke tanga awa bake bana ya mungu ngevwanda bulubu ngevwanda muswahili ngevwanda nani tanke ngeke na awa na kati ya pili ya Matadi donc sabaka kengeke matadien alors yawi na mungu yake na pesa mungu kiese mingi mais kima mungu na kulomba na ba société yina kena ku installer awa belo na simanaka ba autochtone ve avant tout kana benike baka bana na kisala il faut pesa quota ya bantu be kuvuwa bwala bao so yu bwali luangu ekinzao il faut ku pesa bao quota ya bao beto so na veke benike na kuza kusinstaller alors que beto betike na kubaka kisalu ve ya ke pesa kiadi mingi na beto ba autochtone. Muna cadre di Kisalukiani ki kaisidi ku Congo Central madame le ministre utalanga mambo ma Kisalu Claudine Ndusi Kiembe yani talidingi unu compagnie babolanga vo Caisse nationale de sécurité sociale di Matadi unu kileni ki makumuri tatu ngonda Augusti info mafunda mure makumuri mosi usaka zae kibeni basali babela kuna compagnie na bweyi bubata zingila ye bwe ubatasala kisalukiao buna kakumilingi kuna kisalukina kereka banyamidi kibeni mboti ku bansali ba company dina ye bamfumu bena kuna company dina intwalisi ukiziunga u company dina Christian Mtungila yani kilingi mukusonga ku ministre bansali pa bagatilanga kuna company dina babatasala vision yani mudamdi kusala kisalukimboti kereka ministre mundangu kapakidi ingou geni ma encouragement mofwana ku bansari babasarlanga kuna ki company dina TNSS mukusande bafula kisalukia botubasarlanga mboti yemuna nguna tominigana nga yika kikesa kumfumu nsiriaka yuzolanga ne
bansali bakala bamboti muna makompani mamena ku République démocratique du Congo. Mugusati katuka katuka kuna katiki kompani na CNSS kirika numéro 1 di compagnie dina gredengi ku madame le ministre Claudine Ndusi Kiembe mwana kiteki hikitasonga de yani lutidi ku kiziunga ki Congo Central disongrila mwana kiteki yuna siumbangula ntango za kulimbundu ukaluta ku kiziunga ki Congo Central. Mujabli mambu matella vibumbulu wabandi gumbacha matadi bosuluze ibatu babokula ne bakuluna basobele diaka model minkaka mikuzingila kadi lufetiza evo bayilikini kimfuka kimosi bagene zinkumbune Union Sacrée Léopard yemuna bavuidi bisengu bintindu yemikedi muna kimfuka kina bakartima mbili mena kuna komende nzanza ba kuna kibeni mamabo makulu mafwana mena yemvolangana mudina burgomestre ukomine dinzanza Nur Lukombo talomba kunkangu mugusafu kirika konti kifulu mona bana bantu muna balabala muna zinzo muna tupangu kirika kaluluni ku nsangu zina lutu sasa kumesu malu yalo bipubulu ina bakulu na oma civiki bake bampanya beto banankazi bantekolo banleki ya beto ba frère ya beto betike na mbao na communauté bake fonana ba balabala beto bake fonana na ba quartier ya beto na commune ya beto. Alors na betike na uloma na beno kam beno sadisa beto beno pesaka beto ba renseignement parce que beto ya pesaka beto kiadi ba beno adisa mutu ba yibale beto tu kuza après. En tout cas, ça la passe. Mais vous avez tué la moune, tata Bourgomès, qui est mon balabala qui gagne, numéro qui gagne. Mettez le monde à battre, vous avez suspect. Beto, mettez le manda, de perquisition, quand il y a qu'un beto déjà. Il y a un procureur qui peut ça à beto, il y a qu'un permettre le service à beto déjà, bah, mais quoi, on a fait mouna. C'est bah, mais bon, en tout cas, mais pour vous, le gars, mettez le coup de kangi là-bas, au lieu que babi ma tête, bah, mais ça la ibi, bon, c'est beto, mais vous avez constaté, il y a qu'un personne qui a dit, il y a un peu quoi de mettre le l'homme à la belle au gang. Beno telema beno nyonso beno déjà mu bakaka ba instruction na tata gouverneur de province mu telema be telema kinu ba sabala mu le kaka na kaka bilumbu ya imetu vila beno zaba digu ba bosi be salama ya ba kuluna ya ba bandi bangina kubokila ya Union Sacrée Léopard ya mesangi sababadi ya vonda ya mvuzi ya nzanza ya vonda ya mvili ndio samata banka kukutena katonga na kisasa na boma bilumbu katika leo tovara mbona ba kuluna kile kudua na bao bilumbu ya babe changer stratégie babe kuma ba piri bakidiata babe sala front commun ina bagana kubokila Union Sacrée sabu na kaka na kukwamisa beno kama c'est comme ça que beto sala front yango beno s'associer na ba fort na betkina musala beno kuza telema ensemble na beto na police beto na service de sécurité de manière à ce que to décourager kadulu na Kembo TV ça na boala yako na toile. Mboti batata mboti bamama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kirika benu kululu zibula makutu luwa mambo.